kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adungdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti araramidon ni Ambay, iti sirok ti manggala kay. At kay mawag ken kwa na bakay. Ay nawaw, asinaw. Yasambaw no asinaw. Hello baby, kuna na matitay. Kunaktumay. Kaano lang hindi nag-breakdakan ni Danilo kalugaran tayaw. Awan pa ti makalawas. Adadagusan ti sa bali na. Anyan tulagan ti panunutan dagiti tatao. Day samot lang ti kunak bakay. Awan pa'y makabulan ng adaman ng nobyo ti apo ko ta. Uray adan iti legal nga edad. Saan latamay parbang ti kastangar aramidod na. Pagayayaman naman dagiti lalakay. Nagpudno ka bang kanyak sika, Ambay? Anya ti pudno ka na kayo, Lola? Asinaw di kinasarita mi ti cellphone mo. Apaya masapul nga umadayo ka kada kami kanilulong mo. Ibagak man laangan. Ni Cedric ti mawag, Lola. Ti Phil-am anobyok. Ay nawaw! Iso ka day ti bakagapaw. No apay ngayon sinam ni Danilo, ha? Isumat tinang iturungan ni Gasat kanyak, Lola. Da kayo kit dimot. No maasawak ni Cedric, di mayaton ti biyag ko. Amangan no makapantayon tupay ni Dya Amerika. O, di yo kayat dayjay? Ay, aday ta ka manan ako nak. Ipakat mo manan ti kinambisyusam. Basta siya, ar-aramidag ti amin tapno maad na anak itinasayat amasakbayan. No nasaya at amasakbayan gayam ti kayat mo. Agtrabaho ka, agurnong ka. Gumatang ka iti dagam. Uno saan nagnegosyo ka. Apay kagbanugak paylaeng no adamot shortcut, Lola. Ay, nawaw! Itay pa'y ako silap Ambay. Apay ka day. Dakas ka di ako silap. Ay nawaw. Diyak maawatan no apay akas ta titratom kada kami Saan kamot akas ta idinobyong paylaang ni Danilo aka anakak. Ipalagip yung paylaang mat. Phil-am tinobyok, anti. Baknang kan professional dayjay. Sana kas kini Danilo a construction worker laeng. Ay nawaw. Ay saan mo alaeng-laengan ti trabaho dagiti construction worker? Naimbaglangan tanam amok ni Cedric. Iso tinangilisi kanyak. Ay, saan anasaya at tikas ta ang mindset mo, basang? Uray di mo saludsudan, ibagaklat ta. Adda balay da Cedric ija Amerika. Adamat lang ang dakkel abalay da dito'y Pilipinas. Itisan nga agbayag, ag-migrate kami mata ni ija Amerika. Agbalin kami ton nga American citizen. No, di ka kat agraraman Ambisyosa ka talaga. Ha? Anya ti ko naman ti? Ay kat congratulations ken ka ano kasta. Nakabiro ka itibak nang. Ada mamagaya manobyo ni Ambe anak kaw. Ada ka no nakakita kadakwada ije sintraw. Ay nananang, isuday tanjay Phil-am nga ipampanakil na kanyak idinagsabat kami di Tersena. Amo magaya man anak kaw. Kasano ko maajak maamuan nanang? Kano iso tisang kaibagana no kasta ngagsabat kami. Mata pobre lang aruden, ambisyosa pa'y. Baknang kano, ti kayat ni Ambay ama asawa. Maibagay launay kan kuana tinagan na. Ambi,
short for ambisyosa. Ah, Sika, hindi ba anak Ay, ko? punungot na na. Sana pa naguyaw ang isumot laang ti sayang gusan gito'y lugar tayo. Ti kinapobre ni Danilo ti maysa ang makagapo no apay ang nagbreakda. Ay apo, jak malipatan. No kasano nga indadanes na ti kaanakak idi. Bastos pa yun ita. No kasta akasarsaritak, apaw, nakalaslastog nanang. Di mo latan ni Kaskaso. Sa bagay, gusto laang ang nag-break na iti apo ko. Kaasi mo ni Danilo no bilang laang tarupat kwarta ti maasawa na. Ay, pudno launay nanang. Isu asaan tayo asayangan ti kasta a klasit babae. Payakas na ti kawas mo, apaw. Naka-miniskirt kan nakasando ka. Sa payakas na ti shoulder bag mo. Ada date mi kini Cedric ita lolo. Iso anas kami aglang lang kabak nang tapno saan ama turn off ni Cedric kanyak. Ay nawaw. Dakais nagpamarang kaabak na ang apaw. Diskartik mo tunday jay lolo. Da kayon tun timang ibaga kani lola no sa dino tinapanak. Sigurado nga agungit day jay no maamuan na arimar kamanay. Lolo, saan akon nga ubing? 25 kon. Mabuting laeng nilulam. Ang mga numay tulad ka itiinam apinanawan day di masikugay. Numan pa'y tamasikuganak. Okay lang, lolo. Kas kanayon ko nga ibaga kada kayo abak nang ti pamilya ni Cedric. Kabailan na kami abyagan no bilang laan. O sige, agrobata kon lolo. Amangan no si Mang Peten tinobyok iti meeting place me. ay, Rabi Ain. Saan pa ya si Mang Peti apo ko talakay? Sa pa'y awam mo silpunta. Di ka makontrak. Sigurado akadwa na tinobyo na. Alas 7 pa lang matkit dia. Nasapa pa. Ay, noapay nga may na pinalubo sa marimwar. Ay nawaw. Among magkiugalit ti apo ko tabakit. Saan ang malapdan na jay? Nanya timbaga na isaw ti aramidin na. 25 kung lulaw. Kunadan tupay. Ay, jak amaw iti day tanga po ko ta. Sa balay, iti taray ti panunot na. Mga takit din bakit? Di mo unay ti agpanunaw. Sigurado nga agawid mo't lang ti apo ko kain tong madamdama. Adaman sa ludsudak tada kayo, lola? Anya day tapaw. Ada ti pakita kaladawan kada kayo. Pilian niyo, no anya ti kamayatan. Ta iso ti ipost ko iti Facebook. Ay, nawaw. Apaya masapol nga ipusmaw iti Facebook. I-post ko iti Facebook, tapno maamuan dagiti kalugaran tayo nga adda feel am anobyok. Masapol ka day nga ipasikat mau. Wan ipanagnag ko kadakwada, akabaalak ti agsapol iti baknang. Ambisyosa, kun kunada kanyakat. Sana nasaya ti kasta akapanunuta mapaw. Basta, i-post ko ti ladawan mi iti feel am ko, lola. Idi pa nga arapap ko ti maadaan iti foreigner anobyo ket. Ay, jakamukin ka. Nasalaw ko ni Danilo di tadalan ni ilakay. Anya nga tinagsaritaan yaw. Ay, kinumustak lang mo ta. Nagdatdaton mo gaya man ka ni Vina nga apo ko ti kumarek. Nasaya at magno nakamubuunan. Uray kas di tinaramid ti apo ko takin kwa na. Uray di na ibaga. Madlaw ka wa nasaktan launay. Imparupa mo't nga minpiman ni Ambay ang mamirmiraot dalaan. Una, tabak nang kanunga raw ti pakiasawaan ni Ambay. Tapno saan nga grigat. No di kay, agraraman ta apo ko ta. Laita nga raw, ambisyo sa laurayan. Aramidan na mo't ti amin ang tapno lang makaasawa iti baknang. Uralag,
Porman iti kasta uray tapno aglanglanga ka no abak nang iti imatang ni Sidray. Mabalin ka rin saludsod, manang. Ha? Saludsudok lang kumano ayan ti balay da ambi. Anya ti masapol mo kan ni Ambe? Siyak ni Cedric, tinobyo na. Ay, nawaw. Ay, kunakon kat. Karuprupam launay ti impose na iti Facebook na iti na minsan. Ay, saan ka di nga amo ni Ambe? Asarong karam dito'y lugar mi? Jack impakamokin ko na. Gaputa kayat ko kumasorpresaan. Ita lang nga nakaumayak iti dati a lugar. Isa Jack pa'y kamisado manang. Makit-kitang ka di, jay basit akalapaw nga adda tuldana? No kasta. Wan, isuday jay ti balay da Ambi. Ti ko na nakanyak kat dakkel ti balay da. Ay nawaw, no kasta ti imbaganakin ka, inulbudan na kalaang. Simple laang ti adda a panagbiagda. Da lolo ken lola na, tinang padakkel ken kwa na. Taawanan dagiti dadakkel na. Anya? Asino tay kinasaritam anak ko? Isuday jay ti nobyo ni Ambi nanang. Ay nawaw, gwapo magayang piman iti personal. Amo na pa'y ti agsawi iti iluko. Wen, feel day jay nanang. Sa bagay, no dito'y Pilipinas ti dimbakalan na. Talaga masursuro na ti agsawi ti iluko. Naalala yun nanang. Kaslamot na dismaya nga rod iti imbagak itay. Apay kumabadismaya. Wen tati imbaga kano ni Ambi kat dakkel ti balayda. Anya? No makita yu laeng ti reaksyon na itay nanang ay jak among. Dahita din tinakababain. Ti agpamarang taabak na aguray saan mait. Ay, amo yumot nanang. Ambisyo sa launay dayta nga Ambi. Amangan ko na, no dayta akina ambisyosa na ti pangisinaan ti nobyo na ken ko ana. Pangasimatan tasong badam ti awak ko, Cedric. Kailiw ka una yan. May kahit paya makadkadlawa ka pa. Ada ka di parikot mo. Di mat sumbatan ni Cedric dagiti awak ko kankwana, Lola. Ay nawaw, abay ngay. Jakam mo. Mamangan no busy lang. Kas nakunam ka professional tinubyaw. Imposible. Mano nga orasan nga one update na kanyak? Saan matakas jay asigod? Kahit, anya nga ron ngay. Ano sam nga orayin na. Umawag to katikan ka. Jak lakit di maanusan ti kastoy, Lola. May sa oras lang nga jak makasarita tinobyo kat mailiw akon kankwana. Ti may saal daw tupay kitnin. Awanan Hello, Cedric. Maragsa ka naklaunay tay mawag ka. Idi pa'y kalman nga urayag ti awag mo. Imawagag, tanda na patagay bagakin ka. Anya ti bagam? Break time. Anya? Pangasim, di nakraba ka na kasta. Saan ka mang rabrabag? Apay nga ruda kasta. Iti anya makagapo ang makibreak kan kanyak. Gaputa ulbod ka. Nagulbod ka kanyak. Nagulbo na sasawamat. Di ko nam kanyak kat dakkel ti balayo. Ngam saan mo't gayam? Inuulbod gayam, nagitistro yung kanyak. Pangasim ko matadumngag kay ti palawag ko. Jak lakit ti kabalan ti agbiag. No sikat ti mapukaw ko. Jak ka sa pulang ti palawag mo. Nalawag kanyak, non niya tinakitak. Last day to yan nga awag ko kin ka. Bye. Cedric! Cedric! Mapanak iti ayan da Cedric, Lola. Ay nawaw, saan ka di pa yan nalawag ka timbaga na itay? Ay ayatag ni Cedric. Ay, awanan ti maaramidam. No na dismaya jay tao ka. Basol mo mula nga. Kasanuak pa yan ita, Lola. Sa po-post ko iti Facebook dagiti ladawan mi. O di, i-delete mo. Anyan tulangan ti panunutan dagiti kalugaran tayo. Amang ano katawaan dak. Diyak kaya ti may babayin, Lola. Ay, ano sama? Anya ngay nga road.
Lalabaga mo't na iti mata ti apo ko ta bakit? Andat napasama kaya? Nag-breakdown iti film anubyo na. Ay nawaw, ita niya agapaw. Tinanggig ko itay agsasarita da iti cellphone. Nagulbaw ti apo ko ta. Nagulbod ko na. Why? Nagpamarang nga baknang iti matang ni si Dre. Daitan ti bagbagakan kwa na. No apay nga may na nagpamarang pailaeng nga baknang. Gapaw, tanalabusan, di kinambisyusa na. Imbis nga agtrabaho, tapno agprogreso ti biyag na. Saan? Tasabali mo't ti pamayan na. Ay nawaw, indilit mo't gaya man ni Ambi dagiti ladawan da iti nobyo na. Aya, apay nga ta. Ala, amang ano nagsina damutin iti film anobyo na. Si kanto mga minpiman. Dapat mo pa'y laang insuro ti kalapaw da. Ay nawaw, awan ti basol ko nanang. Sinong batak laang mo ti saludsod ti nobyo na. Diyak mo timpagarop, ang nagpamaranggayam abak nang daytang ambe. Ay, ti kinaambisyosa na ti maysa ang makagapaw. No apay asininaan ti nobyo na nanang. Ay nawaw, sa di numanan ti papanamapaw. Anya na ita naka-envelope. Papeles na gito'y lolo. Papeles. Awen, agabruda kon. Anya, Nakababain lang unay tinapasamak lolo. Sa bali ti isem dagiti kalugaran tayo. No kasta sa laudak di tadalan. ambangan ba't no si kalaang ti dakas tinagawatan na. Desidido akon lolo. Talagang agabrudak. Agpanunot ka pa'y anaimbag, apok. Saan analaka at agabroad? Maawatak may, no makarik na ka itibain, kadagiti kaaruba, kapoy tinapasamakin ka, agam saan kumaarason na ita, tapno agaramid ka iti dinadarasunos a desisyon. Lolo, Kas na ko nakita ay, agpanunot ka anaimbag, apok. Saan analaka ti agabroad? Noan yaman tinapasamak, agserbe ko mga adalken ka, tapno'y katimaon ti kinaambisyosam. Limon arapa-apam ti makaasawa ti baknang. Ti arapa-apam kat ti lalaki a responsable kan manangipatag. Bonus laangan ano matsamba am ti baknang. Ay, nawaw! Saan a kwarta ti pangibasaram iti maysa a tao? No lakit di ta responsable ken manang ipatagmet, nagasat ka. Laglagi pam ati kwarta kat mabirukan. No lakit di ta nagagat ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, lahat iti sweldok, bakit? Nay, Dayto lang ang tisweldong punsyo. laan kun kunam kat nagdakkel day tanagatad. Ah? Apay, kurang ka di pa dita? Ay, kuwala ka eh. Oh, apay akasta nga, iti panang mulagat mo kanyak, ludeng. Apay, ada ka di rugit, iti rupak, takasta una iti panang matmat mo kanyak. Ha? Ay, awan mo at punsyo.
Apay nga ro, dakas taon na ti panang mulagat mo kanyak. At da ka di nakaskas daaw? Awan. Ha? Nakaluto ka ka din? Un. Anya nga, tinluto masidanta, bakit? Adobo a karne ti baboy. Ay nawaw, nag-iimasan? Naimimas pa'y kumaa. No kanayon a kumpleto ti awat mo asweldo. Ay, ulit naman ti kinunam, bakit? Ay, kwa. Awan, punsyo. Ala, inka nga ro din manggaw, tamangantan. Tanay, kas taon na abisin kon. Un, mabiit la ang lakay. Ti kunam kanyak idi nag-text ka kat ada parikot mo, Mari Luding. Anya ay ti parikot mo, Mare. Ti asawak, Mare. Ay nawaw, anya ko matipagparikutam, kat kas makita. Matinuma nila kay mo, Mare. Kasla di na mo ti agaramid iti kalukwan, Mare. Day tangarud, Mare. Agro-pro pa anasingpet nila kay ko. Addangem na, Mare. Anya ngay tingem na, Mare. Nasingpet, ngam kurang tiyaw-awat na asweldo na kanya. Idi pa'y napalabas atawan ang makadlawak. Nagululi makaklaang, taamangan kunak no isunto ti pagapaan mi. Amaan no ang damot nang usaran na, Mare. Anya kumangay, Mare. Dagiti masapsapol na, Mare. Anya kumangay no bilang, kat kumpleto matimakan iji balay. Ay, sabali man tagparparik na kanyak, Mare. Anyat kayat mo asawan, Mare. Amangan kunak no adamot ten babae na, kat iso ti gasgastusan na, Mare. Anya? Dua alawasan nga agub obserbara. Ngam awan mat ti makitak nga ebidensya amang panagnak nga da babae nila kay ko. Wano? Talaga nga taan na laing amang ilimod. Oh, Lodeng, bakit? Okay ka kadilaan? Ha? Apay akas tati panang kitang kanyak. Kasla adda inaramid ko adi mo nagustuhan. Ay, kwala kay. Awan? Awan magkitgi? Apay nga ro, da sa bali ti panang kitang kanyak. Ha? Bagay mo tabaro apulom, lakay. Anya baro Apollo kat no dua abulan nanday ti Apollo kanyak. Si kakit di mo ilakay. Italaang anak kitak nga insuot mo day ta apulo. Mala, umuna ako ni kusina, tamang idasarak iti pangrabyanta. Mabisbisin akong, sumarunukan tulatan. Anya ti damagam, Luding anak kaw. Kasano amaamuan no adda ti kalukwan nga aramiden ti asawa tayo, nanang. Anya? Apay akas tamanan ti saludsud mo, anak kaw. Awan matkit din, nanang. Kaya't kulaang amaamuan no kasano. Amangan no adda ti teknik, nanang. Ay nawaw, sa anak amamate nga awan laeng. Iti anya ko mga agsaludsud ka, no awan ti makagapaw. Agpudno ka man kanyak anak kaw. Ada ka di babae nila kay maw. Yak pa'y sigurado, nanang. Nga mas daawak laang. Takurang matiyaw awat na asweldo na kanya. Day talang gayam anak ko. Kuna lakit din no adda nakita masabali a babae a kadwana. Agdwa-dwa taamangan kunak no babae ti gasgastusan na, nanang. Ay na, kasaritam laang di asawam anak ko. Saan anasaya at akas taapagat atapam ki din? Apay, ti kunayo agpudno mo lang no da sabaling aramidan na. Ah, Sigurado nga aglibak day jay, nanang. ay kat paliiwam ajay asawam Luding anak ko. Wen, nanang, talaga akas ta ti aramida. Anya ti bagayo nanang? Imay ni Luding dito'y balay idi na palabas sa lawas anak ko. Anya ti imay na imbaga? Agatap nga da sa bali a babae. Kurang kano nga mentiyaw awa mo aswildom. Ay nawaw. Kunak lakit din no nya ti gapuna. Dahil talaga yan. Pangus-usaramaya ti kwartam. Di kayo madanagan nanang. Diyak maaramin ti mangloko iti anak yaw. Kurang lang ti awat ko akwarta. Gapunta dabay bayadak a funeral plan ko. Anya? Funeral plan? Funeral plan. Lungon ken sabong ko no matayak nanang. Ubing ka pailaan nga adadagusin lungon mo. Wala. Tapno saan nga parikot ti pamilyak. Mao di abayad ko ita alawas nanang. Kalpasan na. Fully paid ako.
Nakasaganan tilungon ko. Adagayam kasta. Sa dino tinagapam si Kapunsyo. Day off mo ita. Ngam-remor ka pa lang. Ha? Ay, kwa. Sa dino tinagapam ko na. Kwa, bakit? Anya, kwa. Amput no ka man, Punsyo. Ha? At the good news ko kin ka, bakit? Amok namin, nga ag-overthink ka man rin. Iso nga, ibagaklagan kin ka. Anya, ti good news mo. Sigurado ang maragsakan ka iti bagak kin ka, bakit? Ay nawaw, ibagamon ano anya dayta. Ado pay lang nga palpalikaw mo. Fully paid ang tilungon kan sabong ko. Anya, lungon kan sabong mat asasawam si Kapunsyo. Iwan bakit? Gimatang akong atap no nakasaganan. Sikamat kang di sumaruno, bakit? Adto ti sample. Agpili kay ti kayat mo adisinyo. Tarugya kon ahulugan ti lungon mo. Sadang anak man si Kapunsyo. Ha? Lungon-lungon ti bagbagam dita. Apay, kayat mon ti aginana, ah. Talaga kanti adi mo kayat ti funeral plan, bakit? Anwa ngay ti lungon. Mausar mo to tapno saan mo't lang agparikot dagiti anak ta. Hey, di nakman reng-rengan, Punsyo. No imbagak asaan, talaga asaan. Di mo ipilit ti kayat mo. Tajakpay kayat ti gumatang itilungon ko. Jakpay kayat ti aginana niya. Na, saan aga po taging matang ka agad kayat mo ti aginana? Ay, sana kas jada bakit? Gumatang ka in case of emergency lang. Ay, no siya, jak kayat dayta. Igatangan nakit din itilungon, kat si bibiyagak pay laang. Ay, unay kamutan. No di mo kayat, di saan lang. Siyak lang arudan ti agpampanunot tapno saan tayo amarigatan. Kasta ka pa'y mat. Asino ngay ti saan ama kaungat, kat ulit-ulitan mo't ngay bagbaga. Lungun la akanayo ng timang mangagaw. Ay, makauma! Ni, papanamon nga bakit? Agsubli ka rito. Luding! Ay, di nakasarsalita po dyan! Ay, nahaw-haw. Saan kayo kano mga agsasaw iti asawam, luding anak ko? Talaga asaanin, nanang. Ay nawaw. Apay ba't? Maasarak launay kan kwa na, nanang. Agasam ngay, tapilitan nakit di agumatang itilungon ko. Anya? Si bibiyagak pailaan, kat lungunan ti sang kaibagana. Hay, diyan mo. Talaga siguro akayat ng aginanaa. Ay, hindi ka agungat anak ko. Ipalawag mo lang nga nasaya at iti asawam. Ibagam nga awan pa'y plano magumatang itilungon. Mawatan naman siguro dayta. Kasla di yumat am-am mo nila kay kunanang. No kakasta abanag, ipilit na ti kayat na. Napuntot nga rin ti ulo ni bakit ko kanya tatang. Ay, nawaw. Apay ka now. Insuggest ko lang gumatang kami ti funeral plan na. Package na dyan. At danayon asabong kan lungon na, tatang. Anya? Tapno nakasagana ko man na. Makapili pa iti disenyo akayat na. Ay, unay ka na nakaw. Apay ngamin alungon ti ibagbagam. Dakas ka di da dyan, tatang. Pampanunutok lang at ipagsayaatan mi. No saan akayat ni Mrs. Mo? Di mo ipilit, anak ko. Diyak lang mat kayat ngagparikot to dagiti anak mi, tatang. Dahit ti di na maawatan. Respetuam ano anya ti desisyon ni bakit mo? No saan nga okay kan kuana agumatang kay tilungon na. Di mo ipilit. Dahil takit mabalay na pangrugyan ti sana pagkinaawatan dagiti agasawa. Na, mangmangan, ngam di namit ko nang ayaban na tagidan kami amangan. Gimatang pa itinaimas asidaan na, ngam awan mo ti para kanyak. Ay talaga ama naging bubukod da ito lalaki. Apay ako silap kita lo day. Awan bibang mo, Namabisin ka, agtugaw ka at mga daw ta. sana si kalaeng ay ati kabailan na ti agdiskitar iti sidaan na. O, kamanan, bakit? Awan mo't imbaga kakastakad. Anya? Ikanak man iti may salata a sardinas, maribebang. Tay small size, maray. Umanay ka di dayta asidaan niyo ko nila kay mo, maray. Siyak laang matimang sida, maray. Anya?
Aging gaitakot agap apa kami kinilakay ko, mare. Iso asabali ti kaldero na, sabali mo ti kaldero. Ay nawang, anya ti diyo nagkinawatan aya. Ti sigod lata, mare. Tilungon kan funeral plan ti sang kaibagana. Anya? Ay, jak amoy ti asawak, mare. Saan ang makaaw-awat mo no maminsan? Noan niya ti plano na, masapol nga iso ti masuro. Kumusta kayo ni ti asawa manakaw? Kasi ti sigod awan nagbaliwan na tatang. Agburburat lat ti dara na kanyak. Ay una yan. Lungon laing ti makagapaw. Importante nga rod dahil tatang. Tapno saan nga agrigat ti pamilya ang mapanawan no bilang man. Kas kanayon ko nga ibagakin ka. Bay amni bakit mo no anya ti kayat na anak ko. Adan to oras para iti dahi abanag. No di na kayat, di isan lang. Makamungutan no anya ti pagidaan na no ginana. Ay unay kan. Na kayo nga tatang. Amangan no kayat yumutan ti gumatang itilungon niyo. Ta isulangan ti gastusak. On sale da itatatang. At da discount. Ay, paspay laang anak ko. Jakpay kayat ti gumatang itilungon ko. Pagpampanunutak pa yan ay magtanay. Sumkarak mo't tayo nulungon ti sangkaibagam dita. Makabulan din tinapalabas ipod nagapa kayo iti asawa manakaw. No siyak ti da kayo, pagsaritaan nyo anasaya at ti may papaniti day taabanag. Saan nga rod ang makaaw-awat dayjay atao, nanang? No panunutan tayo, adamo piman punto ti asawa manakaw. Sabali nga rod kanyak, nanang. No kayat na ti gumatang itilungon na, ay kat isulaang di nakiramraman. No kayat na pa'y, mabalin nga agpaaramid iti pansyom na di taparaangan tayo tapno naka-advance amin nun. Si kakit di mo't anak ko. Saan adakas ti maadaan iti funeral plan tapno ibagakan ka. Nakasaritak ti gayem kong aglaklako iti lungon mare. Kaslamayat magpiman ti offer da. Anyat kayat mo asawan, mare. Gimatang nila kay mo iti lungon. Saan ka de? Wan, funeral plan sa dayjay. No sa anak ngagbigdot, mare. Ada ka no pa'y ti sabong anayon ti lungon. Wan mare, ada ka nugayam kas jay. Hay, dayta ti ulit-ulitin nila kay kung nga ibagbaga, mare. Awan lat ibaga na no di lungon, akanayon nun. Kung natigayam ko, ada ka no mat pagmayatan na dayjay mare. Iso worth it mat siguro. Saan nga gastos dagiti kakabagyan tayo amabati no ada funeral plan mo. Tanababayadan ng dayjay mare. At least, makasigurado ka amayat tutilungon mo mare. Ay na, mare, no siya klaang, jakpay kayat. Sa bagay mare, saan tayo magpapada iti kapanunutan? At dalat tamat kitdikan ka desisyon. Imbagak lang ti amok, bareng malawlawagan ti panunot mo, mare. Mabalin ka din agsarita talo din. May papanitian niya, punsyo. Pakawanan ta ko man ti tunggal may sa bakit. Pasensya ka na impilit ko ti kayat ko. Saan na kun apilitan agumatang itilungon ko, lakay? Saan bakit? Amo ka nagbidutak. Saan na nasayaat nga ipilit ko no di mo kayat. Nasaya at mat nga rod no kasta. Pasensya ka bakit ha? Sa pala ko mata mapakawanak. Okay. Pakawanin ka. Ngam di na kayat asawan dayta. Nga umanugutak iti kayat mo ang mapasama. Okay lang bakit? Di ka madanagan tas saan ka apilitan. Maawatak no ibagam adi mo pa'y kayat ti gumatang itilungon kan sabong muntaw. Ay, wow! Kas agasawa, respetuan ti desisyon ti tunggal maysa. Iti kasta naragsak ti inkay panagden na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa
apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanan apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasangsangpat mo lang ang rumwar ka manan, bakit? Ay nawaw, nag-text nga rod ni Mari Mimi. Kay bagbagak lang kan ka itay. Sa di naman, anti papanan nyo iti gayem mo. Awan ti papanan mi. Agkapi kami lang iti balayda. Adumat ti kape di ti balay. Saan na naman sa pula makikapi ka pa iti balay da, Carla? Agtimpla ka lang di tano, kaya't mo ti agkape. Talaga di ka makaaw-awat mat si Kadino. Amumat, mano abulan asan kami ang nagkitkita iti gayem ko. Kasano ka di ka matin matatao di ti balay? Di ka man manaktak. Kas makitam, agrubrubuatak. Di ka agpakarabi ha? No kas tataktakan nak, awan talaga marabianak nga agawid. Ay ha, naimbag man, tanaka umay ka, Mari Carla. Oh, kumusta ka magkain? Kastoy na tamare, awan nagbaliwan na. Anda ti madlaw ko amare. Ah? Apay, anya day ta amadlaw mo, Mare? Timangos matanday taagong mo. Kat no agpada tala alupa pidi na udya nagkita ta. Ita, nagtangos ang tagong mo. Day ta ti kunada rhinoplasty, Mare. Anya day ta rhinoplasty. Reto kay ti agong, tapno tumangos, Mare. Aya? Mm. Mabalin ang maigaman tagong mo, mare. Ay, sige lang, Mare. Inayadum, Mare. Ay, wow. Talaga nagtangos kan, mare. Ha? Bagay ko nga tamot tikas ta nga agong, mare. Ay, wen, Mare. Adda pumintas ka no natangos ta agong mau. Rugyam laangan ti agurnaw. Ta saan analaka ti agparitoke iti agong, Mare. Kinapudno na. Tinobyok piman tinang sponsor iti retoke ti agong kumare. Ay na, kayat ko matikas ta nga agong, mare. Rugya akong ti agurno. Ay nawaw, alkansyam ta nakaparabaw iti lamisaan, bakit? Wan lakay, adda ti yor ornungak. Kanya nga iti ornongam. Secret. Anya? Layo naman kit din no, adda kwartam dita. Tapno mapuno adagos. Anya ti ornongam aya? Basta adna. Layo naman kit di ti blue bills lakay. Dayta nga alkansya kat para iti arapang ap ko. Iso at tulungan na kumatap no makumpletok lakay. Awan kwarta kita. Pangala ako may ti kwartak nga. Kat si kamo ti mangiduldulin iti ATM po. Aywan na niya. Bayam, kisayak to ti sweldom lakay. Kita ama, amang ano saan manan nga importante tayor ornongam ako nam. Anya, kumusta ngay, Mari Carla? Mabulan ng tinapalabas. Sipod ko nam arugyam ti agurnong para iti agong mo. Ay uwan mare. Napuno matan ti alkansya. Kita mare. Ay nawaw, day talaan, Maray. Ha? Adda ka di parikot mare? Day ti budget mo para iti agong mo. Ay uwan mare. Ay nawaw, kurang day ta, Mare. Anya? Dahito iti listaan dagiti ginastos ko para iti panagparitokek iti agong ko, Mare. Ay nawa, dakkel matgaya mare. Ay kauwan ngem no talaga akayat mo tinatangos nga agong. Ay maipamuspusan day ta, Mare. Adda tinapanunot ko pamuspusan mare. Anya day ta, Mare? Isaldak pay laang ti ATM nila kay kumare. Angam, san nga ta nga agungot nila kay mo, Mare?
Iti anya ko maaga po nga agungat ngay, mare. No natangos ton ti agong ko, isuntumat lang ti may dayaw, mare. Ah? Ay, sa bagay, Mare. Isurum kanyak, no sa dino ti klinik ti doktor mo. Tapno maoperaan matan ti agong ko iti kabiitan a panawan. Nay na, mabainak no kasta nga agkuy-kuyog tamare. Karkaro amadlaw alupot ti agong ko. Agpakada aklakay, ada na patagalakad ko. Ay nawaw, sa dinaw ti papanam. Badbadom samot taawit mo. Wen, mapanak iti ayan damari mimi, tada aramidan mi. Manungal daw mo ijay. Diyak pa'y masigurado. Di awanan ti agluto iti balon ka. Sapay kanayon ti overtime mi ita. Ay kat anong sampay laang ti agluto Nalakamat laang dayta, tati laang matkanam ti lutuan. Ay na. Ay, magagaran ako na makakita iti resulta ti ritoki ti agong mo, Mare. Ay na, uray syakmat mare. Excited akla unay mat. Tibilin ti doktor mo, Mare. Surutam. Wen mare. Aramidum amin. Tapno mayat to ti resulta ti operasyon mo. Wen mare. Awan ti pagdanagam. Inlistak amin dagiti nasken nga aramidag. Ay, kung kayam. Saan ka di pa'y ngay mauawag nila kay mo, Mare? Imawag itay. Inbaga ka busy ak mare. Ay, naimbag man. Tadi na dinamag ti ATM na, Mare. Saan mat mare? Di na mo anay salda kon ti ATM na. Di na pa'y nadlaw akin nasayak ti savings mi mare. Ay, nawaw. Kunak man no tila ang ATM na mo ti insalda, Mare. Ala ka, kinisayam mo't gaya magraman savings yo. Masukatan tulat ta, mare. Ala ka, Mare. Kasanon no maamuan nila kay mo, kat agungot, Mare. Kaano nga agawit ka, bakit? Mano alawas na di ka nakitkita. Saan pa yan alpaster aramidan may ti kumarek? Agteksak tulat takin ka no kaano. Agasam man day ta. Makauray ka katimat lakay. Anya nga minter aramidan nyo dita aya. Secret. Kita ma, ang mga no kalukwan mo tunday ta. Saan matkit di? Awan ti rum mga pagdanagam. Agpakadahon, tani ay ayaban akong ti kumarek. Mangan kami kanon. Bye. O sige, agan anad kamot lita. Umayak man, Carla anak ko. Sumira kailangan tatang. Anda kiti kusina. Ay, di Carla nga ay. Awan di Carla dito'y tatang. Ada itayan ti gayem na. Alyat ti aramidin na ijay. Tsaka mo tatang. Di namat iba ganoan niya. Kaano pa'y anapan ni Jai. Mano alawas ang tinapalabas. Ni, agtugaw kayo ta agkapi kayo pa'y. Anda mo ti nabati at tinapay. Ay, kalkalpas milaang kaninanang yu itay. Umay ko laang itulod to'y bangos asidain yaw. Agyaman ako na itatang. Awanan yaman na anak ko. Mala, agpakadak mo't lang. Mapan kami mat kaninanang yaw iti bangkag. Si kamot gayam dayta, Carla anak ko. Nagapuak iti ayan tigayim ko tatang. Naan-anaw ta agong mau. Ay, kwa tatang. Payakas ta. Kasla na sugat may. Ay, di kay madanagan tatang. Sana basta sugat dayta. Parte ti panagpapintas ko dayta. Anya? Agimbag to dayta tatang. Kat nung mapasamak dayta, sigurado a puminta sa kakarkaro. Agoray ka. Imparito kem kaday ta agong mau. Di yun saludsudan tatang. Basta, agpatuloy akon. Tamangan mo agur uray nila kay ko dita balay mi. Limabas ti anak ta itay awan ka bakit? Ay, nasaya at may tanalagip na ti agaaway. Isumat lagaya manabayag asana nagawin di tabalay da. Ay, nawaw. Di mo ibaga nga adda nagapaan da nila kay na. Saan bakit? Anya nga raw,
Imparito kina, tiagong na. Aniya! Amangan ko na no kwarta nagrigrigatan nila kay na ti ginastos na. Ay, nukas talaang agapadan tumanan. Jak manam mo iti day ja, Carla. Kumporme ti aramiden na. Isa nagdardara sa nagawid itay. Ta amo na nga adumanan ti salunsudag kan kuana. Nasayat mo't na nagawid kan bakit? Kasangsangpet ko lang itay alas 12, lakay. Nagapuak mo't iti ayan ti kumpare. Huwag nga yan. Ada kan umot ng ti sweldo mi. Ha? Ada kan ka ti ATM card ko. Saan ka di? Ay, kwa nga min, lakay. Agora ka, sumango ka man ngamin, no kasarsarita ka. Di naktali ko na nakastaa. No sumango akin ka. Di nak nga takaungat. Ay nawaw, itaan niya aga po, makaungatak. Maysa, dua, talo. Ay nawaw, ano tagong mo? Kastoy ti kunada aray no plasti, lakay. Anya? Imparito kik ti agong ko. Tapno tumangos mo't basit, ah? Ay oray ka. Nangalamot kayo ti kwarta pinagbayad mo. Di ka agong ungat alakay. Insaldak ti ATM mo. Kinasayak ti savings ta. Ay nawaw, ay, di ka man nagkararamid, bakit? Pudno ti bagbagak lakay. Di ka madanagan ta worth it mat. No tumangos ti agong ko, di umapal to nagiti tattao ka. Natangos ti agong ni misis mo, kunadan to ah. Ay napo, jak amo no niya ti aday ti panunot mo si Kakarla. Dahil tulangan tinabati iti savings ta. Wan lakay. Mano ti binayada maya, para iti dahi ka agong mo. Medyo dakkel mat alakay. Ay na, sinayang mo lang ti kwarta. Ay, saan asayang dayjay lakay? Investment matlaang dayjay. Investment tapno tumangos ti agong ko. Kasta nga ron ti kayat mo. Natangos ti agong mo, ngam awan mo't urnong mo. Insaldam pa yung ti ATM ko. Ay, kasano nga rudan dahi ta, alaman? Di ka agungat lakay. Masukatan to ka day. Tsak, amukin ka. Magsaysayang kay ti kwarta. Urnong tayo ti mano atawan. Ginastos mo para lang iti dahi nga agaw. Ay, puuna yung ti kasta. Isubli kong ti anak yaw tatang, nanang. Ay, nawaw. Apayan, dinaw. Gastador launay tatang. Dakkalagatan ti ginastos na para lang iti agong na. Ay, unay ka na nakaw. Hostaw ti atak mekan ni tatang mau. Narigat ang mabagbagaan na iti akarla nanang. Basta agdis desisyon lat tamot tayo. Di na pa'y saludsudan, no? Okay lang kanyak. Sorry nga minan alakay. Sana may subli ti sorry, ti dakkalagatan, ginastos mo. Luapay nga minbait, masapol nga iparitukim ta agong mau, Carla. Wan nga raw, no na kontento ka kuma, iti agong mo, o di mayat. Awan kuma, ti pagapaan yaw, iti asawam, ah? Hangman niya ngay nga raw, di kan tumo ngamin agpampanunaw anak ko. Anya pa'y laang, kar aramidam ni ti balay, sika, Carla. Talaga ka di adinak mapakawan lakay. Di nakrangrangan. Tanagado ti pampanunuta kita. Intulod ka nga rudan, iji balayo. Masyan ka di kanyak alakay. Masyanakan ka. Si Kantopay, awan ka asim kanyak. Sana na maulit tayo jay lakay. Talaga asaanan, kabandkan dito balay. Ah, Agawit kakit din. Di mo dadangalan ti aldaw ko. Tanda trabaho kita. Buok mon samot lagi to, linda bakay. Saan lakay? Hit kita apuraw ti daduma abuok ko. Ay nawaw. Ang mga nubuok ni Carla dagita oy. Sa pa'y nagadaw. Naurnungan dito yung salas. Sigurado abuok ti anak tadayta. Nakita kay nagsagay-say dita itay agsapa. Ay nawaw. Saan samot anormal ti kasta bakay. Talaga saan anormal daytan lakay. Stress nakit din dayta ah. Ay,
Agar aramid ngamin, hindi pa ka-stressan na. Kasano ba yan daytoy nanang? Maibibos magtanti buok ko. Kunak tumay, buok mau ti agkaiwara iti salas. Awanan nanang, umimpisan ti buok ko. Daytan ti resulta ti stress mo, anak ko. Anya nga iti agas daytoy nanang. Diyak kayo ti agbali na kalbo. Ay, ali agaramid ka pa iti paka-stressam. Ni nanang mat. Kaslasaan kay mata concern kanyak. Naing pestibuok mo, angam at least natangos mo taagong mo. Madanaga naklauna yun ngam kastapay lang matibagbagayo. Ay talaga nga umingpis day taa, no di ka agnak-nakam. Inton sumaruno nga men, sa akbay nga agdesisyon ka. Ipakaamumpay nga umuna kandila kay mau. Sana kasta basta mangirwar ka iti kwarta. Sikamot laeng ti mangar aramid iti paka-stressam. Tulungan na ko mananang. Kasari tayo ti asawa. Ay madya, sika ti nagaramid iti kalukwan. Isuga ita, sikamot ti agpanunot iti wagas. Tapno mapakawan na ka ti asawam. Understood? Ay, wow! Sakbay nga agdesisyon ka, kasaritan pa iti kabalay mo, nang runa no kwarta ti saritaan. Di ka agdesisyon asiksika, tapno maliklikan ti saan a pakikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak na ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Ay lawaw, inrar mo mat nagiti na iduli na gamit mo. Siya anak ka. An-anwam nagita aya. Labaak man, taitad ko kit di kadagiti ang kasampulan, tatang. Ay nasaysaya at pa. Sayang no madadaan lang dita. Wan nga rod, tatang, sapay nagapu iji abroad ti daduma. Dalusam lang nga nasayaat. Iti kasta, presentable no itit mo. Wan, tatang, ipost kun to iti Facebook. Wala, panawan ka pa nga rod. Mapana kita yan ti kumparek na mapan kuman sarong karan. Sige, agan-anad ka, tatang, ha. Agawid kayo adagos. Amangan kunak no plano yumanan ti agsyat ijay. Lumabasa ba nakong? Ay, mabit lang ang Nana Imelda. Ada ka di ibagam? Ado ti gamit ko asaan ang maus-usar ditoy. Amangan kunak no adda magustuhan niya. Ay, pasensya ka nakaw. Nga mawang matibayad ko kang ka. Ay, nawaw. Libre laang dagitoy, Nana. Libre. Uy, Nana. Ipadawat ko lang tasayang mat no saan ang mausar. Maala, agpili kayon. Tano adda mabati. I-post kun iti Facebook. Sapay manlawa ka barbaro ti daduma. Saan pa'y ngamin ang nausar ti daduma dita? Agpili kayon iti duha, Nana. Duwalaang tapno adamot maala ti daduma. Ada ka di rice cooker di ta nakaw. Adda, Nana. Adda pa'y karton na. Alain nyo matlaangan to'y clip fan, Nana. Na imbaglaang nga adda usarin nyo. Rabiin, Lenny, bakit? Maturog kakit din. Sana ta cellphone mo ti dumdumugam nita. Ada nga ron ur-urayak lakay. Ay nawaw, anya maron ti orayon. Ada ka chat mo? Ur-urayak ti ipost ti kalugaran tayo.
Ada ka nung kat i-post na libre a gamit ita arabi eh. Kasi na makalugaran tayo. Ni Shasha nga ex-abroad Amangan ko nak no ipadawat na dagiti imported a gamit na. Dahil tati bagbagak. Nasumkay ti libre. Ay, una. Diyak ilibak. Libre ko naman. Umunak nga roda na maturong. Kita ama, di mo unay tiyagpuyat. Tamumat nga do pa ti maarami ni jitalon. No adda umay mga iti item da, iti julatan tatang. Kitaan nyo ana imbag tanasuratan amin dagita itinagan. Bagas man dahi tagay padawat mo anak kaw. Saan tay mutlaangan ang mausar dagita tatang? Adumot gayam na kita eh. Day, ano mawawag ka anak? Asino dahi ta? Nileni akalugaran tayo tatang. Sumbatam nga rodain. Ang mga nulapatag ti bagana. Idi pa'y rabi akulkulitin nak tatang. Kayat na ngamin asukatan ti inted ko abagken ko na. Anya? Kayat na asukatak iti electric fan. Ta iso kanugayam ti kasapulan na. Anya? Aday ta, inedep nan. Iso adya akong na-replyan ti text na, kan chat na, agraman tawag na. Ay, makapadismaya ti mangted iti tao akas kenkwa na tatang. Mapanak man iti ayan da Shasha, lakay. Ay nawaw. Apay tayo na siya. Mapan ko lang alaan ti free item ko ija balayda, lakay. Anya free item mo rin ta. Basta mausar, Anya kalakit din. Agawaam nga rod tapno matulungan nak. Sumurot kan tulangan ijitalon no na alamon. Wen, lakay. Di ka madanagan. Sumurot ak to ija talon. Alaag lang ti para kanyak. Tamangan kit dino ited na iti sabali. Dahito ti parakan ka, Marilene. Ay nawaw. Inbagak mat nga electric fan ti kayat ko, mare. Isukat ko kumaday ta abag iti electric fan nga in-post mo, mare. Adda sa bali ang nakaala iti electric fan, Mari. Ay nawaw. Nagteksak mat kun ka adagos, mare. Di ko nakat isukat ko tinaalak abag iti electric fan tayo ti kasapulan me. Pasensya kan, Mari, Ngam saan ang mabalin ti kasta? Na, an-anwag kay nga raw day tabag. Sika ti pinilik apang tidan iti day taabag. Sa ita, kasta pa'y laang ti bagam. Pakan ano kumatidaan abag? Ex-abroad ka, ado ti kwartam, ngam day tabag tit ited mo kanya. Old fashion mo't nga rod. Ay, no kasta mo laang gayam. Di kalat ako man nag-comment iti post ko. Tapno na itid ko kadag iti deserving. Di wan laang. San kun nga laang day tabag? Kuka mon. Sayang lang ti oras ko nga imay. Apay dahi ay. Ay, jakman amo kan Marilene, tatang. Iso lang arodan ti maikan. Iso pa'y ti kasta. Sinabot inala ti bag nga ited mo kumakan kwa na. Ta saan ka no nga iso ti kasapulan na, tatang. Old fashion ka no day jay abag. Uray saan mo't. Natibker to pa'y day jay. Ay nawaw. Nukas tamot lagayam. Saan ko man na nag-comment iti post mo? Kano iso ti nag-comment at type na kano day jay abag. Idi nakita na ti electric fan. Sa bali mo't ti bagbagana. Ay, iso pa'y kit di day ta apagsaksakitang ti ulok. Ay na, dahil ta atirigat na numaminsan. No asino pa iti maikan, isuda pa lang ti adu ti reklamo na. Pudno lang unay tatang. Ay na, no amok lang akas ti mapasamak. Inted ko lang kuman iti sabali day tabang. Madinsamot ti mood mo, bakit? Agraman root, may raman pa yan iti ungat mo. Makapasar mo't nga minday dya amari Shasha, lakay. Apay mo, Kundi itad kanumat kadag iti agkasapulan. Ngam kayat na lang gan ti agpasikat iti Facebook. Ay nawang. anya? Inbagak laeng met. Ano mabalin kat tay electric fan kumati itad na. Uray awanan ti bag. Ta electric fan nga ro ti kasapulan ta. Okay. Saan ka no amabalin ta na itad nan ti electric fan? Di inalam lat ako man ti bag. Diya kun inala Sana ka interesado iti dayjay abag. Di ka ket di agyaman, tadda itid na kin ka. An wag kumangay dayjay abag. Saan mat nga rod a branded. Old fashion pa'y.
Hoy, makaparurod na dyan nga ex-abroad. Ay nawang, adamat gaya man rice cooker yun na Imelda. Ay wan, intad piman ni Shasha dayta. Agraman taklif pankaw. Ni Shasha nga ex-abroad? O wan, isulaang matiagnagan iti Shasha dito'y lugar tayaw. Ni Shasha nga ex-abroad, ang mahilig amang iwaras iti old-fashion a gamit na? Anya? Pudnumat nana. Amoyo ka di. Inikan nakmat iti old-fashion abag idi napalabas alawas. Jack inawat. Taan wag kumangay ti old-fashion. Ay unay kan lenay. Inawat mo latta kumaa. Ay nawaw. No awatag, isupay kat di apasali ija balay. Ay di ka pa'y katagyaban, tada itidnakin ka. No kas jay matlaang nga old-fashion, uray saanan amang ted, nana. Tinola amanok, para kada kayo, Shasha. Agyaman naklaunay, Nana Imelda. Awan anyaman nanak kong. Kaya't kulaang mati bumaway, tainik ka nakmat iti rice cooker. Sana kun amarigatan nga aglutaw. Naimbag kayo pa'y, Nana. Maapresyar yung unay dagiti simple abanbanag. Kaputa iso ti rumbag. Sa maysa, mausar ko dagiti inted mau. At ang aming tidaduma dita nga ado ti sauda, Nana. Ay, wan, malagip kaw. Adan sama di yung nagkinawatan ka ni Lene. No kasta, nagistorya kada kayo dahil a babae, Nana? Wan, mahilig ka kano amang tad kadagiti old-fashion a gamit. Ay na, talaga ang makaparurod ti ugali dahil a babae. Saan lang ang anapat ganti kayat na? Kastamot tan tis istoryaan na. Saan nga amin na banag ket masapol nga istorya si Kaleni? Ay nawaw, naistoryak lang tinapasamak. Takayat ko amak sayan ti sakit tinakam arikrik naag. Nasayaat nga ron, tikas na nga aramida. Naimbag ni Shasha, tada maitid na agamit ka na iti kalugaran tayo. Makatulong pa'y. Si Kangay, Ngam old-fashion mat. awan lat ibagam no di old-fashioned. Alaman nga ron, aramiden man, tikas itar aramiden na, no talagamot lang. Ada pa'y madgayam na batya sa pataw sa nakaw. Sapatos. Lagi ti idul-dulin mo as sapatos Ayun nga, paiso. Sige, irwaryo tatang, taipost ko. Anya nga tano'y display langan di tarwar. Kasi ti aramiden na iti tattao iti sabali a lugar. I-display di tarwar ta mangala ti kayat na mangala. Ayunan niya. Nasa isaya at nga agpaiso ta na panunot yu tatang. Saan akong amabanog nga agpicture. Ay way, saan ka pa'y may stress? Ay, pod no launay tatang. Nalabas ti stress nga impay da di aleni kanyak. Diyak kayat amanayunan pa'y tatang. Para laang iti electric fan kun bag. Nagadon, asasawan na. Dimbagasak iti ayanda siya itay. Kat nakita ti adu a sapatos iti para aganda. Libre ka daw, iso anagalak iti may sa pares. Ay nawaw, anya ko maitano libre na Imelda. No kayat mau, mapan ka mat agpilay. Panagkunak kat same size kayo, mait. Na, saanan nana? Aging ka kadiita kat nasakit tinakamaw ka ni Shasha. Nasakit tinakamaw, tadi na intad ti kayat mau. Kabailan mi ti gumatang iti electric fan no kayat mi nana. Madila ang tiriknak, takundi itad kanumat kadagiti agkasapulan, ngam pilpilyan na matgayam ti ikan na. Talaga lang kit di akayat na ti agpasikat, nana. Limabas ni Lenny iti paraangan tayo itay. Kat kastao na iti kusilap na kanyak. Di yulatan ikaskaso tatang. Ag-usilap aging ga akay kayat na. Awan bibiyang ko kankwana. Uray istoryaan na ka kanang iti kalugaran tayaw. Ag-istorya aging ga akay kayat na. Bagi na mo ilaang ti babain na iti kastang aramiden na. Sa bagay, matkit di Di yu sayangan ti oras yu iti kakasta ang klase ti tattao, tatang.
No addamang mga gyo, dead maan nyo laang tatang. Iti kinaado ti mabalin ang masabat ko dito'y dalan. Siga pa ilaang matinasalaw ko. Ay, nawaw. Awan maaramidam, tadalan tayo mat amin daytoy. Papansin ka launay, mat. Na, ag-move on kan mare. Makabulan ng tinapalabas sipod na gapat na. Ngam aging gaita, kat nasakit tinakam mo kanya. Sana ka masayangan iti old-fashioned agamit ngayon itid mo. Ay, nawaw. An-anok nga iti old-fashioned? Lawlawag laang amare. Nag-comment ka at type mo day abag. Iso asi ka tinang tadak. Para kin ka kumaday abag. Ngam na dismaya ak iti ugali nga impakitam kanya. Talaga nga awaran kay tibayin si Kaleni. 2 bulan ang tinapalabas. 2 bulanan. Ay, nawaw. Apay akas naman ang ti panagsasaom kanyak si Kariko. No addain tudakan ka, agyaman ka. Di ka agbalin ang napili, tanakababain. Nang runa pa'y kat libre. No tibag nga ititad ni Shasha tidakdakamatam. Old-fashioned day jay abag lakay. An-anwag nga iti old-fashioned abag. Anya nga old-fashioned ba't nga ibagbagam nita? Sika lang arudon ti Maikan, sika pa ilaang ti kasta ti panagsasauna. Husto laang ti naramid ni Shasha. Di na intod ti electric fan akayat mo, tadakaw ti pakpakita mga ugalim. No agsasao ka kasla amumat amin. Amom, Lenny. Ti kakasta abambanag kat maapresyar kit di kuma. Ta saan nga amin kat kas ka ni Mari Shasha ama nagparabor. Ay, no siyak ni Shasha kat kasta ti ugalyan ti Maikan. Ay, madismaya ak lakit ti amang taid. Ay, nawaw! No ada ita ti kaarubam, agyaman ka. No di mo kayat, makisarita ka anasayaat. Di ka agbalin anapiliwin no agin aarte. Nang runa pa'y no amumat a libre. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.